Poštovanje, moje ime je Žarko Petrović, ja sam psihoterapeut i danas hoću da razgovaramo o tome kako se tumače incestoidne misli kod majke, najčešće spram deteta. Šta je simbolička vrednost ovoga? Da naučimo kako se pristupa ovom problemu na analitički način i da shvatite da iza svega ovoga ima neka zdrava, dobra logika i da nesvesno zapravo nešto hoće da nam kaže. Ako ostanete uz video, među vremenu hoću da spomenem i ubacit ću dve jako bitne stvari koje smatram da su od velike koristi, kao sa strane neke informacije i naučit ćemo po tom principu da tumačimo i neke druge misli. Istovremeno, video mora malo da potraje, ovo nije kratka forma i nema tu leba od brzog, zato vas ohrabrujem da više puta preslušavate, jasno da slušate rečenice koje vam pričam i da im se posvetite da bi ih razumeli. Da bi razumeli analitičku smisao i značenje incestoidnih misli, mi moramo da razumemo da postoji konstrukcija, odnosno postoji neka priča iza toga. Ja se u ovom slučaju koristim Erich Neumannom, on je jako poznati psihoanalitičar, jungijanac koji je igru podigao na viši nivo od Junga i u ovoj knjizi Istorija porekla svesti govori o tome, znači moramo da naučimo neke stvari pre nego što analiziramo, da razvoj svesti jedne osobe prolazi kroz određene faze. Da se ja ne bi smarao, ja sam napisao ovde neke sa strane informacije kako mogu da vas lakše i tečnije vodim kroz ovaj razgovor. Znači, Erich Neumann smatra da razvoj svesti prolazi kroz 5 faza. Prva faza je faza Uroborusa. Uroborus je zmija koja sama sebi grize rep. Taj termin koristi za predstavljanje te nediferencirane mase koja ne pravi razliku, znači svest mladog deteta, bebe, ne pravi razliku između ja, drugi. Znači sve je jedno univerzalna, jedna supa kao univerzum, prakosmos što je bio. Na tom nivou Uroborusa sve je u redu. Znači ja vam sad uprošćavam da bi mogli da razumete. Zatim se iz te mase, nediferencirane, plutajuće mase razvija svest. I ta svest mora da se izbori za svoju nezavisnost. Ta svest, prva pojava svesti koja je jako vezana za svoju majku u svakom i biološkom i psihičkom smislu. Ta druga faza se zove faza velike majke. Po arhetipskom principu velike majke. Zatim sledi borba heroja. Ta faza jeste gde svest dobija veći stepen individuacije i on to preko bajki i ostalih analiza mitova zaključuje da zapravo borba heroja spram Aždaje jeste borba spram velike majke, odnosno za još veći stepen samostalnosti i individuacije. To je treća faza borba heroja. Onda ide patrijarhalna faza. Patrijarhalna faza nema veze sa muškošću, ima veze sa patrijarhalnom principom logosa, razuma i logike. Znači, kada se svest, kada se psiha individualizuje, kada se razvije što više i više, ona kroz logiku, logos i povezivanje zapravo dobija sledeći nivo autonomnosti. I zatim ide integracija, to je integracija ovog telurskog, zemaljskog, velike majke principa i logosa, gde se te dve stvari uravnotežuju, odnosno da se kroz muškarca uravnotežuje svest koja je muška sa animom, kod žene ženska svest sa animusom. I to je najveći stepen integracije koji se kruniše individuacijom. Zašto spominjemo ovih 5 faza? Zato što čovek dok razvija svoju svest, ide iz jedne faze u drugu, u treću, četvrtu, pa najbolje i u petu, na putu kada se javi neuroza, imamo vraćanje na prošli princip. Znači, idemo sa 3 na 2 i to skližnjavanje
se zapravo manifestuje simptomima, pa ćemo da objasnimo kako. Sad, jako bitna još stvar, ovde da vam spomenem, pošto je Erik Neumann koristio bajke i priče za definisanje ovih faza i prepoznavanje razvoja svesti. Zašto je bitno, znači mala regresija, ono što hoću da vam ubacim jeste da učenje mitova i čitanje mitova deci je jako, jako korisno i jako veliki broj ljudi, pogotovo majke, kaže to su odvrtne priče, to moje deca ne treba da slušaju i tako dalje. Slušajte šta Erik Neumann ovo ima da kaže o tome. Ja ću da vam pročitam, zbog moje disleksije može se desiti da vam krvare uši, ali Bože moj, možete i sami, nađite knjigu da pročitate. Mitološko učenje o praznanju baca svetlost i na shvatanje po kojem je svako saznanje sećanje. Znači, on hoće da kaže da postoji praznanja koja mi po rođenju zaboravljamo i mitološkim sadržajima mi prizivamo, znači sećamo se tih praznanja koje su nastale našim rođenjem. Odnosno, hoće da kaže da postoje univerzalna, to je kao osnovi arhetipa, univerzalna saznanja koja čuče u nama, ali smo ih zaboravili rođenjem i onda možemo da ih pobudimo. Zadatak čoveka u svetu je da se uz pomoć svesti seti šta bi značenje pre nego što je postajala svest. Znači, pre nego što sam postao svestan, postoje neki principi znanja i čitanjem mitova, tumačenjem, mi pokušavamo da se, po znacima navoda, setimo. U tom smislu se, kako se zove Cabdikus, savršenim pravednikom hadeizma, jevrejskog mističkog porekla s kraja 18. veka kaže, cadik, nije cadikus, cadik nalazi ono što je posle rođenja zaboravljeno i ponovo ga donosi ljudima. Cadik je verovatno neka vrsta sveštenika ili tako nešto. Ali eto vidite i u hadeizmu, hasidizam, oblik verovatno jevrejske mitologije, znači ti cadijci nalaze ono što se posle rođenja zaboravlja. Znači postoje univerzalni arhetipski principi vrednosti znanja koja čuče u nama i treba da se probude sećanjem, odnosno čitanjem i analiziranjem mitova, priča i bajki, i mi tako proširujemo. Znači, učenje praznanja baca svetlost na shvatanje po kojem je svako saznanje sećanje. Zato je jako bitno čitati deci priče, bajke i tako dalje. Vi treba da čitate priče kako ih je zabeležio Vuk Karadžić ili da uzmete priče braće Grimm, znači u onoj sirovoj formi kad su bile kvalitetne, bez ovih prozapadnjačkih modifikacija. Sad, kad smo naučili, znači, ovu stvar, imamo 5 faza, sad treba da dođemo na to incest. Znači, kada najčešće mlada majka ima misaoni impuls, simptom da, recimo, stavlja bebin falus u usta ili ima seksualni čin sa detetom ili ima samo misao šta ako to uradim ili bla bla bla. Tu ključna stvar jeste zapravo taj incestoidni nagon. On nije zapravo stvarni nagon, to nije stvarna potreba, već je simbolička i ima svoje značenje. I Jung u kasnim svojim radovima smatra da je incest vraćanje u utrobu majke. I zapravo da je incest vraćanje ka ovoj prvoj fazi Uroborusa, kada je sve bilo idealno i savršeno. I to je taj neki raj. Znači, incest nije stvarni seksualni bolesni čin, već je simbolička vrednost vraćanja na ovaj niži stepen, znači oblik regresije. I on nas vraća, što bi Bachhofen rekao, ka tom telurskom principu, on je ambivalentan. Telurski zemaljski princip jeste kombinacija i stvaranja i uništavanja, i davanja života i oduzimanja života. Znači, imamo incest kao sinonim regresije i potrebe da se vratimo na niži nivo. I sad da malo konkretizujemo. Znači, rekli smo, postavili smo šta se tu dešava i
Kada majka dobije incestoidnu misao koja je obsesivna, ona prvo treba da kaže, aha, ova misao ima neku simboličku vrednost i šta ona hoće da mi kaže. Pa šta se dešava, da bi razumeli šta. Kod mlade majke, zbog i bioloških promena i promene potpune uloge, iz devojke postaje majka, ona koja je stvorila život, ova faza, ona postaje i identifikuje se u toj fazi sa velikom majkom. Znači, arhetipski princip velike majke bukne i preplavi skroz osobu i potpuno zavlada tim principom. Glavni princip velike majke, telurski princip stvaranja, čuvanja kao pozitivni ili gutanja i uništavanja kao negativni. I žena upada u to neko kao suludo sumanuto stanje, gde biva progutana svojim majčinstvom. I kada proradi taj princip velike majke, on nesvesno pravi ekspanziju i poklopi ego. Znači, iz nesvesnog se ego, znači identitet, svesni identitet te majke poklopi i taj ego biva ugrožen tim incestoidnim odnosom, odnosno pojavom te nove strašne uloge. Šta je problem? Problem što tog trenutka ego koji je prešao iz razvoja Uroborusa, velike majke, pa borba sa herojom, znači to je žena koja se odvojila od svoje majke i oca i uspela da stekne novi vid individuacije. Stekla partnera, ušla je u fazu patrijarhalnog razvoja, to znači da je logos, princip znanja, princip ovozemaljski princip kulture, postala funkcionalni član društva. To je 4. stadijum, pa čak je možda postigla i integraciju, mada malo verovatno. Ona je na 4. nivou, postaje majka i ono je vraća na 2. nivo velike majke. Znači, regresija sa ovog 4. dolazi na 2. Šta je sa egom koji je postigo? Ego biva progutan ovom 2. fazom i potpun pretim uništenjem. U tom kontekstu ego ima potrebu da se izbalansira, da se uspostavi ravnoteža između nagona za majčinstvom i individuacije, odnosno ja sam individua, imam svoje potrebe i tako dalje. I simptom incestoidnih misli jeste legi artis primer sukoba između 2 tendencije koje moraju da se izbalansiraju, jer u takvoj neravnoteži ne može da se egzistira. U prevodu, žena ne može da bude velika majka i da bude progutana detetom, jer u suprotnom gubi identitet i sve ono što je ego do tada izgradio. Prevedeno na malo prosti jezik, majka ne sme da izgubi odnos sa mužem, sa partnerom, svoje individualne planove, posao, profesiju, slobodu, druženje, izlaske, hobije, zebancije, gubljenje vremena, šoping, sve to žena ne sme da izgubi potpuno samo zato što je postala majka. Znači, ne može da bude velika majka, nego mora da napravi balans između potreba ega i nesvesne potrebe da bude majka. To je proces, i ako je taj proces mnogo nagnut ka velikoj majci, dobit ćete incestoidne misli. Evo još jedna regresija. Ljudi, ako čitate informacije sa interneta, znajte da kako stoje stvari trenutno, ceo internet kad uzmete zajedno i sa mapama i adresama i sajtovima i pornografijom i dark webom, sve kad uzmete ceo internet, kada se pitamo koliki deo informacija je istinit u naučnom smislu, cifra se kreće od 0,1 do 1%, što znači da u najgorem slučaju 1 od 1000 sajtova
nosi legitimnu informaciju ili u boljem slučaju jedan od 100 sajtova. Pričamo za legitimne stvari. A to je i zbog toga principe o kojima ja pričam vi ne možete da nađete na internetu, ali ako odete recimo do moje skromne biblioteke, sve informacije tu su ovog tipa, znači 100 od 100, a na internetu ne možete naći ništa vezano za Banhofena, osim da kupite knjigu, recimo, ali u tim principima se malo zna, malo piše i malo ko govori. I zato je internet polako evoluira u smeru da će da izgubi poverenje korisnika i bit će neka platforma gde neće da bude izvor znanja, kao što je nekad bio, i ja vas ohrabrujem da tako gledate na internet. On nije izvor znanja. I da se vratimo na našu temu, to je znači druga digresija koju sam hteo da spomenem. Ako stanete do kraja videa, opet možete da naučite svašta. Ako ceo video ne može da stane, nađite ceo video na YouTube-u, ovamo na drugim platformama će vjerojatno da bude podeljen na parčiće. Šta su mane ovakve transformacije i regresije gde neuroza pokušava preko simptoma da vam kaže šta je problem i da vas spasi? Pa prvo, spram deteta, mane su jeste da na nivou te simbioze dete ne može da evoluira dalje od prvog nivoa uroborusa i odnosa velike majke. Znači, dete ostaje zarobljeno na drugom od 5 nivoa za uvek. Nema individuacije deteta, postaje potpuno zavisno i pravi simbiotički odnos. Imate kod Junga jednu jako bitnu rečenicu koju ja ne mogu da citiram jer sam zaboravio od reči do reči, ali postoji jedan patološki odnos gde nekada majke sa svojom decom odluče da naprave patološki pakt u kome će zauvek da budu u tom skoro pa uroboričnom sistemu koji zapravo prelazi u patološki oblik velike majke i njih dvoje večito igraju te bolesne igre. To je strašno. To je nepopravljivo. Znači, nema individuacije, nema samostalnosti i ego deteta stagnira. Znači, bit će u ovom smislu Neumannovog razvoja retardiran. Znači, od 5 nivoa koje bi trebalo da se postigne, on ostaje na drugom, katastrofa. Šta je tu mana za majku? Pa prvo što majka mora da napravi regresiju, mora da se spusti na mnogo niže stupnjeve mentalnog razvoja nego što je bila. Pravi sjedinjenje sa detetom koje je patološko i zato što je patološki ispunjavajuće, nema prostora ni za koga drugog, nema prostora za muža, za majku, za sestru, za prijatelje, za ljubav, za hobije, nema ništa. I takve žene su odvratne, ali odvratne. Ego se dezintegriše, one gube svoj pravi identitet i dobijaju forme koje su bolesne, koje su ljigave i ne dozvoljavaju i istovremeno, te majke, na primjer, kad nešto nije u redu sa decom, oni to ne vide. Iz tog uroboručnog odnosa, on je kvazi uroboručni. Znači, on je na silu sjedinjenje. I zbog te bliskosti majka ne može objektivno da vidi kad je detetu potrebno, kad dete kasni u razvoju, kad dete ima problem u govoru, kad dete ima problem u ponašanju. I zapravo to je autoerotski odnos majke spram svoje druge polovine i potpuno uništava dete, uopšte se ne radi o ljubavi, tu nema ljubavi, to je narcizam. Nema individuacije dalje, znači ona se zaustavlja i te osobe postaju potpuno neinteresantni, prazne za spoljašnji svet, svi drugih onako kao preskaču zato što su jadne. I ostaje u ulozi velike majke koja zapravo nije trebalo da ostanu na tom nivou. Znači ono mora da se udalji. I tako se pravi jedan mikrokosmos u kom niko ne želi da učestvuje osim majke i deteta i to je dosta bolesno.
može da dovede i do krajnjih simptoma da se razvije još veća neuroza. Neurotične osobe, neurotične žene su sklonije ovom problemu od muškaraca, zato što je Taylorski princip zapravo rezervisan u originalu za žene, a ne za muškarce. Ja se nadam da ovo jeste komplikovano, ali se nadam da sam logički razbio. Gledajte više puta ovaj video da možete da shvatite sve principe, a ja vas ohrabrujem ako hoćete da se revanširate, skinite Psychotherapy Toolkit, moju aplikaciju, bacite neki review, ako se pretplatite još bolje, tražimo formu kako bi unapredili našu aplikaciju, ali za to nam je potrebna vaša pomoć koja se sastoji u broju skidanja. Ako vam se dopao ovaj video, vi komentarišite, ako imate neka druga zapažanja, ja sam tu, pišite, pa ostajem u kontaktu do sledećeg videa. Ja vas pozdravljam, ćao!